Sveti Nektarije Eginski, bogonosni otac, Boži svetac Nektarije, rođen je i kršten kao dečak Anastasije, novojavljena zvezda na nebu crkve Hristove, prema kome je bio pun ljubavi blistave. Neumorno je učio i sticao znanje, koje je širio kao pravo blagostanje, plemenito zvanje, human vaspitač i učitelj, rođen da ugodi Bogu i postane svetitelj, veri predan i podvižništva toliko žedan, tome je stremio i za to se pripremio, a na Hiosu je i angelski obraz primio, Lazar je monaško ime koje je dobio, kao đakon Nektarije duhovno se rodio, podvigom i životom Bogu je ugodio. Ljubav naroda se prema njemu tada javi, ali kod nekih nerazumnih ljudi zavist, zbog laži i kleveta Nektarije bi proteran i od voljenog naroda nepravedno oteran, ali nije stao da na svome cilju radi i put ka besmrtnosti neumorno gradi. Ostvariveše se na njemu blaženstvo Gospodnje koje glasi blago prognanima pravde radi, oličenje hrabrosti, smirenja i trpljenja, putujući propovednik Hristovog vaskrsenja. Narod je sa radošću i pažnjom od njega slušao i upijao blagu vest spasenja. Svaka reč mu je bila od ljubavi sačinjena, svaka pouka delatna i solju začinjena, a njegova sveta ličnost je dragocen blagoslov Boga našega koji pohodi narod svoj. Žar duhovnog ognja propoved je oživeo i raširio kao pčela najlepši roj. Kroz njegovu svetost sija Božja svetlost, vernicima duhovni roditelj, preporoditelj, za života mučenik i veran Hristov učenik, manastir na Ksantosu tvorac i osnivač. Tu je ostao do kraja zemaljskog života kao duhovnik i neumorni molitvenik. Ubrzo je na Egini isceljitelj postao, a Bog je na sušno ostrvo kišu poslao, jer ga za to sveti čovek iskreno zamoli. Za dobrobit naroda nebo se tada otvori. Pružao je ljudima pomoć i isceljenja, duše im izvodio na pašnjake spasenja. Ipak su ga pratile klevete, iskušenja, često je bio i žrtva nepoverenja, istrpeo nepravdu i razna poniženja, ali smiren u podvigu do upokojenja. Na zemlji je bio skroman, ubog i ponižen, a na nebu pred Gospodom proslavljen i uzvišen. Niko nije znao kada je teško oboleo, ćutao je jer je Boga beskrajno voleo, potpuno spreman da mu svoju dušu preda i pokloni i zauvek sve bolove otkloni, a tek što je počeo večnim snom da spava, projavila se kroz njega Božja slava. Čudotvorac, živi svetitelj i mirotočac, postao je vernicima oslonac i otac, koji se moli za svoja najmilija čeda, dok ih sa neba milostivim pogledom gleda i javlja se svakome kome pomoć zatreba, u snu ili na javi da bolest ne ozdravi, vraća na put pravi, pomaže uvek i svuda. Zaista su brojna i velika njegova čuda. Postoje povod mnogih duhovnih zbivanja, čudesnih dešavanja i neobičnih snivanja. O tome svedoče brojni zapisi i prepisi, neka nas sve čuva sveti Nektarije Eginski.